Voin October ni som pali ania rainbow clear tu te chipai ule tunlaya India ma Muslim hole Dalit namnuai nungjok te India sarkar laka helna chokchok tura anin zom khomek chanchin hi enge atro bulle war history te tuntuma hian Belgian kantum dona voin sundar khatvel khan Z News chuan Bima Koregaon thukal zel wangin Muslim force le Dalit militant tam tak inzom khomin India sarkar laka helna chokchuaka tharum manga sarkar laka chet tho antum ani tile India ram hun sang abik takin Tamil Nadu Kerala le Achhevel South India lama heng inzom khom tahian mun sanga training an nei mek ni in National Investigation Agency NIA in anpuan thu handon tar langa he boina in mung mek hi India sarkarin han chuizui na salea tual chung boina lian tak chokchuak turin lo om takin an chet theidon awangin India tan athalo le don in tarlan ani tichuan he boina in mung hi alen tham em awangin history lamatangin lo chui chodon teang Battle of Koregaon anti mai Koregaon in dona hi India rama Dalit ho namnuai nung ho tana thilpoi mo tak mai ania January ni khat sang khat zariat som pariata dai to khan Koregaon in dona hi India rama achuka British sipaitanen anin kapa British troops atra 800 troops amitanena anin dona ani Mahars anti mai Maharashtra state chungle Achhevel munranga savun manga thil siam chuana konga in suikhom tenen buena nein indona achuaka mase heng Indian community te hian nena anchang zo talawa British ho chuan nena changin an nena chanhriat rengna turin Victory Pillar anti mai lungphun sang tak an siama sipai thi te zana le hriat rengna tana an siam ani bokani tichuan kumsang kha zakwa somni pariat alo her chuaka India rama Dalit ho hroi turo puile chak tak mai B.R. Ambedkar haron ding chuaka he Victory Pillar British in ansiam na huna hian India mi he indona thi ta chu azana le sunna hun ursun takin a ho hian an buat saita heng Ambedkar kai hroi te hi Ambedkar Dalit ti te in soi an ni thina chu hun man an etang chuan India mi pui tam takin kumtinin January ni khata hian he Victory Pillar hi toin ursun takin hun anwa mang tathin ani tichuan India Maharaja hote rorel na kara indona achuak deu ranga kumtam tak kalpelin zuan kan san deu dor taila kumsang ni som pariat December ni som thum pakhat alo her chuaka non profit organization frang zani somruk chuangjat intel khom chuan Battle of Koregaon Bhima athen atranga kumzana lom turle hriat rengna hun mang turin program lian tham em mai an huai hota mi puipo an tam hle mai he hun manga kalkhom te hi mi singthum sanga aya tamma aninin history jek tu te chuan an ziak ani an program bot sai hi Elgar Parisat tiavu ania Victory Pillar omna hmuna hian omlovin hemitum hian Maharashtra Maratha Empire ten British East India Company telaka ding chuaka lal naya anron din chuale tanna hriat rengna na kumsang khajasari somthum pahnia ansak Shaniwar Warda Fort anti hmuna chuan mi pui amaka maka tamchu an pungkhom ta mur maile mi chuti zozai pungkhom ma chuan organized tu lam hatangin thu saina hunte mangin social activist mi churang in thu an soya mi pui aw la turte ruam manin an aw na sahlebok mase an thu soile an slogan te chuan India sarkar ngeng achunta jarmai program chu chanudar nia tran anita boina chuak mai thai awm palveng turin Shaniwar Warda Fort malama hian police ten an omchil vereng bok ani state a chuan lam le zaite thu soite an perform chhozela an thilti zongjong chu anti case system chile kuanga nam hnuai hnung le nam thaho in thlir hran na dan du lo na lam hoi atam ta hle ani
hun an mangrai tial tiala boruak asau sang chho tial tial bok an hruai tu ta zingami Radhika Vermula chuan mi puita chu India rama nam hrang hrang te thlir ranna le chin chiana timayang India rama caste system entirna Verna system chu nam hrang hrang te in zaton na atana siam ani mase chu chuan dalit le nam thaho in kar zau takin siam ani tin chulaya anda pot tam tak in tiang khom chu Radhika Vermula chuan ti chiat vek atrulani tin mi puita chu afuya chu mini ero chuan boina lian tham chuak lovin an twin thai hrama mase he hun an manni hi December ni somthum pakhat ani ti kan soi to kha atuk January ni khat kumsang ni som pariat alo her choka tharum thoa boina chu a in ran chhota ani mi pui nuai chuang fe mai chu bim koragaun in dona hriat rengna an man thin hun champha chuan boina chu lian takin an chok chuaka mi pakhat thin midang pathumin liam an tur bok ani hengta hi police ten boina me mi tuma an beina konga police ku tura thi ni in hriat ani bok boina an me mi nuwa thil thleng zui hian tun thlengin ngong anei zui ta zel ani hemitha January thachung hian kha functiona kalte kha chui zui ni in police ta hian mi puipung khom jinga tam tak chu unlawful activities prevention act lo chanin an man ta ngau maya Pune police ta chuan an hruai tu te po an man ta nuala chungmi ta chu tan ina hrengin Mois Helpolten puin in to khom na an buat sei po kha Mois ten an sponsor angin police ta hian an pu bok Mois ta hi Communist Party of India phena Indinin Marxist Leninist in zirtirna atranga che dumi anni mase anman jingami pani Justice BJ Kolsepatil le PB Sawat tachuan main organizer anni thusain Mois Helpol nena inzomna kha pun khomna khan anei lo ziale khami muna thau khan ama kum sangni sompanga October tha Communist daudalna le Hindutva choice na turata pun khomna buat sai ani po khan anni chu antel ranga Mois lam an thlop lo zia an puang ve thung ani mase police lam hian rin hlalna lian tak an ne wangin Maharashtra khotlang thunei tu panchayat tam tak nena he boina lodo dal turle dorzongjong kharvek turin thupek chua ani zui tabok Dalit right group tam takin an du launa lantirin kongpui mun tam taka roadblock siamin an lung oi launa an lantira Maharashtra state pumpui huapin chu boruak chuan atuam chuak hial ani Pune khopuya boina lian jok achuak chunjoma Pune Municipal Corporation laka Shanglaka in real bola nei ni si mase Pune khopui zauna Pimpichin ward le Ahmednagar ate office building ta chu Dalit pungkhom hoten lungin an voma an tong na sahle ti report police ten andonga boina chuan zuallam apan chhole ta jela thilpoi takmai athengta kumtling lo mi pano pang kumsom parukmi chau chu police te kutuarin athi vele tatat mai an hruai tu te an man le programakal ve ringot Dalit mi engemuzat sarkarin amana wanga anlung oilo na belchain mi pano pang police kutuara thita chuan protester ta chu anril ru atinain Dalit te musidna ngain anthin aur tultola chuti line January ni nia Dalit hawin khopui chunga boina anthena wanga lung oil win mithen khatin FIR anlo thelut boka chungtele Dalit hau boina chokchuak tura fuipor tu ta chu oma hriat ani wangin hotel le khwaljin te cholna le thlenna thin mun tam takatranga phone call chuak zongjong chu chuizui vek ania mase engma mu chu anei lo ani evidence om thai tur angchi tam tak chu police ten an ngai tha wangin fin fialowin omzui phanin mitam takin an ngaya Maharashtra police te andem lebok mase khol za chuangzet an chui nuwa po mu chua an nei mai thai silo ani kumchan ve avei chodon takngel towa junioriat sangni sompariata chuan Pune police te chuan Mois nana inzomna neinia puin hengmi pangalai mai Dalit right activist le human right lawyer nibok Surendra Gatling te
India social activist le film industry lama bo actor le publisher ni bok Sudhir Dawale te sarkara mipoimo takmai terrorist te chungchang te politics thila anmi man te chungchang ngai tu tu CRPP committee secretary nilai Rona Wilson te women right activist le Nagpur University English lecturer department head Professor Somasan Baka Tata Institute Social Science Zirlai Mahesh Rao Tepman Ania Mase Supreme Court in Finfiana Thatok Om Lawaman Chu Rem Atilo Wangin in Lama Om Turle Mase Zinchua Phal Saklavin House Arrest Daturin Order Achwazur Ngala Malakna Mumalole Chanle Wang Thatok Om Silava Mantok anom belta zelboka chutiang ani wangchuan boina arukin ain mungin alchu chang anei le thinbok kum avei zela case akal ranga kumin sangni somni January ni somni pania khan Maharashtra sarkar chuan special investigation team adin tangot mai ani mase anthu boy chuilai chu Union Home Ministry chuan state sarkarin ma alangna te chu an ngai saktok lautin Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh chuan alung oilo thu asoi chuak bok sarkar lai puin Bhima Koregaon thu boi chu ngai ventranin karmasa mai October ni kwa sangni somni khan National Investigation Agency chuan Roman Catholic puithiam Father Stan Swami kumsamriat pahni laya upa chu rin hel thua anman tamai boka phek sing khazeta cha Charge sheet ti chua ani zuya ming tam tak mai he boina in nam noi ta ming hi achuang bok ani am militia tol chunga ral thuam nena chet tuma anom mek ti anman chuak ta bok ani hengkara hian thil thleng tam tak om boka mase nin om ani theya wangin karon soilang vek lowa Maharashtra sarkarin ma alakna achak tok lo wangle chan mumal om lowa man an nei te chu michal lang tak tak le sakho ruai tu te ani nuai wangle kumtling lo no pang thi na te awang hian dalit ho ril ru adam thailowa kum enge mo chen chunga anril ru chung rila natnom chu sarkar do dal zonga tol chung sipai indina dalit namte ven him na tho chu antum ta hial ani anni chuan anmani in ven him antum lo ni chuan sarkarin andu du chu thudik lowa puin Mawasnen inzomna nayanga puin anman thinia angai hetlata chuchu angai dan diktak po ani anmani chanzonga trongchuak te po sarkar do dalle mois helpol tanena inzomna naya puin anman zui ta zel boxia chunga wangchuan muslim ho thurwal puin firfiak pol lian tak dinin inveng him thaitura sipai chak tak din chu anlo tumta nin ahriat ani Tichuan voin October ni sompali khan Z News chuan ahmadaya anlo manto Rona Wilson chu Dalit militant tele Muslim force te suizoma malatuani tin National Investigation Agency NIA hian anpuang zarta ani Z News hian voina antarlan dan chuan Rona Wilson hian Muslim force hole Dalit militant te chu antho ho thainan suizomin ramchung mun then khata poi khoina le boina siam tumin ma an lamek nin an puangzar ani United Front of Dalit and Muslim poltahi sarkar tana chinfel boithak khopatam anin zom khom manto in anria ramchung mun then khata phaichuan englai point chet an tho thut thairang to in an threbok sarkar laka chet tho turin tam tak anin pe fel to nin tarlan ania Muslim force tahi ramthrang thrangamite anni in hriat anibok United Dalit and Muslim force tahi abikin Tamil Nadu chimlama te Gujarat state te Kerala Karnataka le Maharashtra te tuna hian mitam tak training nain anomeg nain an hriat thu Z News hian antar langa mase khoi muna nge tile engtianga chet nge hantum ti te ro hriat alani lo nin alanga anomna state te po hi adik chem ti hi rin ahar sabok achan chu ama zongjong khan Bhima Koregaon thu buai kalzel han chuina konga hian rin tlak lo le thilom janei lo kalpui tam tak aom to nin a hriat ani
tuna hian hetiang khopalian thama anin sui khom nuwa kumhni lai avei nuwa an hre chuak chau ania voina nia in an pon zardan hi adikani nga chuan dalit te history atanga hanthlir hian india hian buaina lian tak kumkhua india ma helpol noksak em akol reng to na turte po ni thein alang bok an chanchin thar ham chuan update ronda chunjam zel kantum donia